enso afam no de na eko Dr. Sharp atenase Dr. Boko de ame Adom ne na bofo da wo ye da nyame ase ye ho den pa abofo no so ye adwuma papa wona ahaban mu we di agura asabato sayare me na me ka kire ya dia doctor fo fi se we de woni kowom no abofo na ahaban mu esa ye ho de ye gisa ne na so oden e na ontimi enya ahoto okay ode ne yade e be kowuo wate ne me kyo no esan se yaresa na yesa no yenim ne yeye okay e na me ho no mo no omombe bo nyina chese condemn bi wa no achi na wa ya so ode achi na o but nipa ba kokura anu ono ma obeba ne wonto no e we ye ho okay wate ne me kyo na se nti nipa no Ghana fo na ya aso ode wo ho e na edu ba bi nso so a yade no eba aya sunsum ni ade na de ba okay wate ase obi wo no obi nyare keke won se si a wo hwe film wo hwe video yeah se wa hwe titi film na kurampo bia ubon se obi oye killer obro nkrofo a na ba ku bi ba na obo no pe bon se no ani age nso woni mu no se wa unse ni ade na kwakwa no na gese de ntia odi bone enti no bone na odi no won se obi bu no wani age ama nipa na obi atimi bu na ama no wate ase aha sa na ya ade na kwa se onye obi bone a difficult se obetemi adome ama na ya adwuma na se obebo odua na se obe ye obibi a emfa kwam wate na mecho na nti bi mu wono ma yesi wo maso omedue hono ma na ne free nra no mani ade nipa ade omba e hokra bi wono ma ni furuma we nyina apro wate aye kuro na chi aye kuro ne nofo ne nsa ni ade bi wono ma yi kire nipa ebe difficult so mbetima wi mojanam wate ne mecho na se adikre omo kwalebu ni ade nso ni nyina no gise wanfa amaye ho ode bape ye betima hwa ya ama na ide be ho ato enna ya sanso so akese so obi ba onum na se yentima anya ama na ede ni sika be ma no obi onum aye ndanya obewu wate ne mecho na se ne mre no mesi aso ama no e wate asfasa ase so apart from no obon mi yade na te se de ye betimi asa e de ama ho mesi yade a ye yi cancer ye yi yade we se emum achacha e na kwata okay emum achacha e na kwata emum no kura no se oye obi a okasa dada okay e na kasa na tekwa ye betima ya ama na ba okasa omo ma fa free awo ya ama no mo betimi asa obi a wo fa free awo ya ama okasa e na kasa no afi emma bio so akasa da ye betima ya ama na ba ni nyina ye vein wate de mechonas ani ase acho se yedu sika bemam se ye hwe na nye yedu sika bemam ye be se am 15,000 Ghana cedi before ye be 10 million before ye be so obi mu say no e be gi consultation na ye 200 Ghana cedi no na sunsum na dikan atake place dada na hode no ye adwuma wate de mechonas ye mixe yade Ghana no ye guitar records e na dwi say mekasa me wo sesi Adom TV Anumere 11 mekasa wo Adom FM ono me realize wa ya de tudwa wa ya droma wa anye ye no frɛ 4 years no obi am frɛ ye what ne me chonas na je se ye adwuma na ni nyina no ekɔ nipa no ho tom obi entimi ngin wo dabi mo record no nkɔhwɛ so e mo ngotie Adom FM free wo de me free lockdown edeba ko enso se ya realize ya ye realize what ya say anwumre ni anadwe ye realize eti wa frɛ na challenge o frɛ kura be se amoska 15,000 Ghana nipa ba kumpo unya nipa ba kumpo ayaresa yemfa enya honam kwa na ye sa okay what in me chon ye wo bibia ne nie ewo ho ewo busuam enti na busuani bi won ma ye ndan ya obeyese on se ohwe omampanyi akufada ne papa me president on se akwa wo bram enti bedu ba bi jeje baba ba president enye history okay e wo moja no yes nkruma baba ba ye bi ana na sefo no enti ade no eye ade a ewo ba bi okay obi wa no no e manager
oba bom modia make sure say ne ba be ko school atima ba be manager yi no no kire ntini ne ba no ba ya manager e ba bia enya nwanwa enya story biem wa say ne adente ade na we yabusua no ma me nkiraw ya je we say odi ba ho ne ya si ntimi ansa ma wa na enya Dr. Sharp the demon chaser ono na ade ko tie mesa liver problem maneko se bloni na edi kraw bibini na edi kraw yes say oba na me yama na me si anya me do sika be ma let's say 15,000 Ghana cedi at the account na kese me deceive no what you say and na my science so akire say a police for by who lawyers judges ahemfu obia entu kasa ne ye enkoso ya me ba ton ko bi anti yenka komanti yenka oh masa jai yes a kidri maneko liver problem or that dies so that dey so ye beko ni nyina nso ya haba me hono mo ye asori fie aba no na me de ye adwuma e de sa nyame ma ne yade ho in heart ye ma beko it would ye say o boni padro na o se boni sunsum mpaye ai ye nya asori we onye offering that dey but ye ya asori what you say na asori man kromo ye mmobo enti ye bet ye nyi offering ye bibia pepe bet ye what dey mecho na concentration na ye se obiyare se si ayare anka unti metra no magana fo enti nsema etisei na ne ye wo no wo de no ye de mo obi unti menya ne se ne wo ye no pepe what dey mecho sa na tie obia ne se ne otie asema ye sama ne ko enti shewa ekwakura wa de ba na do the show ma wo da ekwakura enti shewa asekura prostate cancer liver problem cancer so pressure ekrodo obi wo na so said e metima ya manawu obi wo awo problem epilepsy atwere wa twa akoto ja opakura mani ntwa nkwasha ayi osono nanum ubeyi na sade yare opie banko adia me pacho se aye se okoto jema woni adura wodi jana ye excuse what yes o twa to jema say aye excuse no model ma what dey me oh aye say ne okobi wonu na woni aduro no ọmọ wadura na ohwe na nye ya na watua mako otua onkyene otua wo nkwan ne ade wa na obeja aduro no ebetua yare awsa so ma ye hunu baabi awo e no number no me wo kasua o ba me hono ma o fa kasua ka no wasi wo kasua overhead na se me patro tie direction yi o usi overhead na se a no wa fa ka eco new market no wa ka se obesi wo ADB bank Kaswa no ADB bank agric bank ne ye ba akopɛ wusu ADB bank na ukwanim kitu bi say awon sab right ho a fiti shop bi wo honom ye no om na share wo ana obisa wo honom say o ko Dr. Sharp honom a anoma akura ba kyere ho anoma ba akura ba kyere ho every day bi aso me ye adwuma numbers na wo TV na nim no ɛna oba me honom na so sika no utua connotation na upebi kakra beto ase a na ye mu aduro na otuatua me mu aduro obekwa akopem obosi akura ba me mu aduro ba ko a me bo te se wo de no maba hospital se be sam ho yare ye aduro na o se meto se me ho enso akakra bo me fa nto ase me nya aduro de akọ ya be mu aduro ya de ya kan kakra na otua ne kakra me mu aduro first one na one na odi mirika bekwa akope bosi aba omo ye stubborn obi wo no mo ba o ye stubborn woman na aduro no ofisi ne ho ye treaty no wie okwa na oba yetimi bi wo krampo watua ne sika nyina wi ka ken se ye be se amo ahya aduro na so betua sika no first day de na opa acho no watua o de cha opa and the betua ye make sure aduro sa de tie every day bia na ye adwuma number se no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 5 5 4 19 96 watch me on TV bi so na se me ya do ma na ankwa the same thing the same Dr. Sharp anyumene nso so no meba Adom FM no so Friday nso so me wa hwe se ose oye na ankwa 150 million old cedis and the home aside that
sika na de betwia man wo hospital so fansa yare no o sa ni nyina ese ma wo a wo so ayo bia AC da no frɛ na be gisika ne ko ma ne frɛ se o ne referee so o muni mo number ba ku mbo frɛ se o ne referee ana me boa doctor ya minshira sa na te ya minshira wo kwa metimi disika buma to so ama me ma 1 billion kura ni pa ba ku mbo frɛ me opa me na me ka kyo doctor sharp wo di agro hwehwe no e o kansua e da to be da se so me na buru ni ba me free kransa e frɛ ne kranka asunsu ne tumi ni anwode a hye mma me na me na ye duro no omode ama me e na me ye ntimi nim ni me ye kodi chei no sa yade e ba o okay to back to them DJ Akwan a snake for say kan kire o say afi the snake contribution no enye o na agibosum yakatwa nko a mo am ye bodwa unyina akọ snake ne ko register bosum so atekakra e fa koto no se na be ye